iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayag tuyang, manipod nagapu kay Jay Elay, di kamot matagtagaray. Tumakder, agtugaw, ken di ka makaigna. Ay, apalak man ti Bombay nga ado ti kwarta na. Nagpuskol tinalukot a kwarta iti bulsana. Nakakita ang ti Bombay. Napandita tersina ni Marikwanang. Addan sa impautang nakin ni Marikwanang. Kaya't mo asawain na panagsinger. Wen siguro at adamot inyawat ni Marikwanang a kwarta. Dayta, ti pagsapulan na kita a Bombay, dito'y lugar tayaw. Agpautang da, iti 5-6. Nagmayat ti kasjay at trabaho, badong. Ay, iparit na ti kasjay, tuyang. Nangato ka noon ay ti porsyento, ti mabulod a kwarta, no 5-6. Ngam awan ti ado a prosisaw. Basta inyawat na ti kwarta. Agbayad kamutan inton umay agsingayr. Uwin mo't kidi ah. No banggaw, nagadupay lang nga papilis, sakbay ang makautang ka. Naimbaga bigat mo, apong banang. Kastamet, buyet. Ay, imbag man, tay may kamanin pimasyar. Agpaiso ka di ngawan ni Manong Kwarog dito, yapong. Wen. Saan mo ka di nakita ijay purok ang naggapuam? Nakita ka di na panalawas. Ngamawan matan, apong. Ay, napananangay manan. Ay, agsursur-surmatan ni Kwarog. Uray ko madusaan nga iso ti chip tanod. No nagkita kami kuma, inawis ko ta nagkuyog kami ngay mayapong. Uray inawis mo, no di na kayat ti umay, awan mabalin mo, barok. Agpaiso ka di, anapan ka no nagbirok iti asawain na, apong. Day tatisaan ko nga mo. Kanayon matakas tat ibagana, ngem di mat lama kaasawan. Nujak agbid daw. Si kajay kasinsin ni Kwaraw. Husto ak kaday baraw. Una pong, apay ka di. Kadwam ka di asimmangpet ni Kwaraw. Saan mo tapong? Kunak no addan ditoy, tawa ni jay lugar mi. Awan pa'y mo't gayam ditoy. Nagsursur nga rod ano kasta. Adda ka di masapul mo kenkwana, apong. Kaya't ko kumati umutang iti kwarta na no adda. Awan ka di ti makukwartam, apong tuyang. Awan nga raw baraw. Ay addaman damagay. Nakitam kaday no ado ti kwarta ni Maribanang. Nakitak mo't anabnabsog ti pitaka na, apong. Idimbaw nakagimatang iti tinapay. Ado ti kwarta na, apong. Pangikabkabilan na nga'y iti pitaka na. Itirabaw ti tukador iti sala, sapong. Wenno saan? Ijay seledda. Papanam ka day, tumalangkyaw ka may. Kumanita ka di ta kalsada. Inak agirimidyo iti kwarta. Tapno at damod kwarta. Kasano kumangay. Ingkag mula ah, tapno at dailakaw, kita danto kwartam. Nabambanog akaw amapmapan ijay bangkag. Jay kumamot sa anak unay amarigatan ah. Dagiti Bombay, naglakat ti trabaho da. Agpautang ken agsingir laeng. Kas jay kumamot ah. Ay, ambisyosa ka may. Pangalaam kumanga, iti kwarta nga ipautang mau. Dayta nga rod ti pampanunutag. No kasano ang maaddaanak iti kwarta. Ay, saan ka unay nga garapap? Agtrabaho ka, tapno madan ka iti kwarta. Bayak, ati utag ko itatagtrabaho. Nabanugak nga minan amapmapan ijay bangkag. Sapay kuma tapod nung adda jay pitaka ni Maribanang nga imbaga ni Buyay. Apong tuyang. Apay nga da ka dito'y arubayan mi. Ay, Buyay, adda ka din ni Maribanang. Apay asap sa pulam niya apong ko. Adda ka di masapul mo kenkwana. Ay, kuha, adda la ibagak baraw. Adda ka di taunag. Nakitak mo't arimwar itay nalpasan nagkape, apong.
Kasta ka day. Mabalin nga orayek di taunag, aging gainton sumangpal. Mabali na apong. Ingkag tugaw iti sofa di taunag. Ay, sigay! Ay, thank you, buyay. Makatugtugawak nga mingkal. Agtugaw kayo lang di taunag. Tamapan ko kitaan no napanan na apong. Wan baraw! Urayek ni Apong Mau. Awan mo, tinakaparabaw apita ka ni Maribanang ikitukador. Ay, amangan no intugot na tipita ka na. Anya ka di ti masapul mo, Mare. Imay na kinayaban ni Boyet di talikod ti balay. Anya ter aramidam di talikod ti balayaw, Maray. Ay kat agdaldalusak Imbagla pagmulaak itinatnatang. Kasta ka day. Ay, kunak no awan ter aramidam. Kaya't kukuma pagsaritaan ta. No kasano ang maaddaan ta iti pagkwartaan. Day, itaman pa'y ang makapanunot ka iti kasta, Mare. Agnegosyo ka day, ti kayat mo asawan. Kaslakastan, Maray. Ang nutersena. Adamat ang tersena ni Mare Kwanang. Ay, kwa, Maray. Awan ka diti maipautang mau. Tauray siyaklaang ti mang panunaw. No anya anegosyo ti pangrugya. No pang negosyo. Ay, awan Mare. Ay, dakkel ti kasapulan no agnegosyo ka. Amok nga ado ti kwartam. Alan amaray. Agpautang kamutang. Ni Marituyang samet ginaggapo ditaw. Wen, inteng. Mas da, awak takayat na kano ti agnegosyo. Ha? Ngam umutang mat kanyak iti pagpuunan na. Anya? Agnegosyo? Ang utangan na ti pagpuunan na? Palpalaran mo't day ta Marituyang. Iso nga ron nga imbagak nga awan kwartak. Ay kasanun no malugay. Ibaga na ka di apasensya, tanalugi ak. Kaslag pampanunot amunamon atokak asirina. Anya kanu nga tinegosyo na? Ay, jakman amukan kwa na. Panunutan na kanupay. Ambisyosa? Anya katag negosyo nga awang kwarta na. Hindi pari badong kuma ati pangalaan na iti pagpuunan na. Pangalaan mo't nga ni pare badong. No awang pa'y mula na amabalin nga apitin na. Apay asaan ka makaid na? Kaslad na nagatel mo, adi mo makudgod. Gapo iti kinaawan ti kwartak, badaw. Awan pa'y maitid mo mo't a kwarta. Uray awan ti kwartam, tasaan ka mo't amabisbisinan. Mangan ka pa'y mo't iti mamitlo iti agmalam. Kaya't kumot nga ron ti ang negosyaw. Na umaakaw ngagbangbangkag. Anya kumaan negosyo ngay. Amom ka di mo't lang, ngay manihar ti negosyo. Ay kat siyempre apay, tila agbangkag ay ati amaw. Kahit anya kumapay ngay. Oho, di ka man. Na umaakaw ngagbangbangkag kunak lang arudal. Marikwanan, agpautang ka man iti kwartam. Pangan-anwam iti kwarta, Maray. Naumaak nga minon nga agbangbangkag. Kaya't kumit ti maaddaan iti bukod a pagkwartaan, Maray. Maday, no pagpuunam iti negosyo, kat utangam. May mayat no bukod mo a kwarta. Pagkunamay. Kasanod no malugay. Anya nga iti pagbayad mo. Imbag ano bukod mo a kwarta. Tano malugi ka, ay okay lang. Mala, ikagumaak man nga raw ti maaddaan iti bukod ko a kwarta. Anya ka di ti serseri pambarok. Nakita ngamin ni Apong tuyang itay dita kalsada, Apong. Kimita ditoy. Iti kwan, nagsubli di balayda. Day, apay ngay nga ta. Anya ti imayan na taapay asaan adimmanhon. Jakman na mo, Apong. Ngam adda nadlaw ko kenkwana. Anya kuma tinadlaw mo.
Kasla ka na yun nakasipsiputan, apong. Itian niya agapaw. Atap mula siguro na ita, barok. At da sa baling agparparik na kanya, kapong. Anya kumangay daytang agparparik na ka. Papanan, tagdardaras ka, Mike. Nasiputak ngamin arimwar ni Mari Banang. Napansamot ijay ayan ni Mari Kwanang. Kita pa'y kumano na panijayan ni Mari Kwanang. Ay mabitak laang at dalamapan ko kitaan. Sige, ditakan. Asino ti mapan mo kitain na ya? Ni Mari Banang o ni Mari Kwanang? Ay kumpurmay, agsubli akmat ladag house. Apay nga tangag dardaras ni Tuyang aya. Papanan na nga ta. Ay, tanawak man no papanan na. Da akong iti arubayan da Mari Banang. Nakalukat ti Rita. Ay, sumra ka man. Adda nakaparabaw apita ka itirabaw ti Tukador. Ay alaag man. Ta ibulsak iti dakkel a bulsa ti dastarakaw. Atay ta, naalakaw na. Ay, rumwarakaw. Tamangan no adda umunod. Kita agpay ti aglawlaw, no awan ti tao. Sakbay a rumwarak iti inaladan. Ay, imbaglakit din, tanakalukat tiri daw da. Ay, nagkasatakaw. Nasiputak anag gapo ni Nana Tuyang dito'y balay, apong. Anya kumangay ti imayan na kat awanak mait. Nasiputak ka nagdardaras nga imunag. Sa nagdardaras matlang nga rimwar, apong. Ay, isumot lagayam akanayon na kasipsiputan ako nam. Ay, anya nga tangay ti sipsiputan na kanyak. Adda dinamag na idi. Nuado ka no ti kwarta, mapong. Anya nga iti insong batmaw. Imbagak nga do. Tanabsog ti pitaka, mapong. Ay, iso siguro nga umut-utang. Ay, saan samot nga umno ti pangaramatan na. Saan nga tangad day nala na itay dito'y uneg, apong? At, ha! Ay, ayan tay pitaka kon. Ay, inakman kitaan. Ay, Ha? ay na, buyet. Awan ti pitakak ditoy. Dinamag na ngamin idi kanyak no pangikabkabila mi ti pitakam. Kahit anya ti imbagam. Imbagak nga iti rabaw ti Tukador. Wenno iti silidyo, apong. Ay, ada ka di parikot. Kasla da sapsapulam dungo. Ay na, ti pitakak iti rabaw ti Tukador. Awan matan. Ay amangan no impamnumot ija silid. Ay saan? Hanggang nakita ni Buyet nga imunag ni Marituyang itay. Sa nagdardaras mutla nga pimanaw. Ay, Imay nga awan ka? wan, tanapanak ijay tersena. Ha? At danapan ko ginatang. Nakita ni Buyet nga imunag sa rimwar mutla kano adagos. No imunag nga awan ka. Kaawatan nga dagagara na iso nga imay. Lakit di Ada ka di karga ti pitakam. Adda ijay ti kwarta nga inted mo kanyak intay. Ha? Ada amin ijay? Jay 10,000? Wan! Itaman pa'y paray. Adda ka di gagaran. Ada ka di aramidan ni Marituyang, paray. Kasangsangpit na mo't paray. Apay aya. Nakita ngamin ni Buyet ang nagdardaras asimbrek ije balaybay. Kaya nagdardaras mutla rimwar. Oh. Anya, simrek nga awan tao paray. Tidakes. Mapukpukaw ti pitaka ni Banang. Ada karga na at 10,000 pesos. Ay, mapan ko man ayaban dita silid. Ha? Ay, mabit lang paray. Anya ka dito inaramid mo Tuyang. Kababaeng. Nay. Anya day tabilbilangan. Ay, kuha.
Itad mo kanya kita. Tay sublita ka ni Parinteng. Di damot ang mo asyak tinangala. Anya, saan nga mo? Nakita na ka ni Buyay. Awan di sa bali ang napan iji balayda, no di si Kalaeng. Asinaw tinangibaga. At na di ta salas ni Parinteng. Amo dalatan na si katinangala, ta nakita na ka ni Buyay. Ingkay sublay. Adda ijay ni Buyay. Ay pasensya kan kapitan. Pakidanon kin ni Maribanang ti panagkid daw ko iti pamakawan. Apay nga inaramin mo tikas jay, maray. Ay, pasensyahan, kapitan. Nasulisugak gapu iti rikat. Pakawanan da ka di Saanin ang maulay? Pakawanan da ka. No talaga adi mo ulitin. Ikarik, kapitan, saanin ang maulay? Naamiris ko amade ti inaramid kaw. Ti panangalak iti pitakan ni Maribanang. Oo. Mala isubli kaun, kapitan. Awan naksay dita. Katsuri manang. Ay na toyang. Saan mo atagi kuan? Ti saan mo ako kwa? Panagtakaw tinaramid mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agis tambayak man dito, tersinang maray. Ay, lata agayab ka nga rod iti gumatang Ay katuwan na maray. Da kayo lumablabas. Umay kayon, gumatang ditoy. At ka di discount na maray. Ay, awan nagkuna nga da discount na. Awan discount na. Ang, maray. Ada buy one take one na. Ay, awan kasta. Uray buy one take one. Awan. Ang nalaka, dagiti gagatangan ditoy. Mga nupatsenda ka itidayta nga ibagbagam Kitap no makalako ka adago sa maray. Malaw may kayon, gumatang. Tataba daw. Bartakan nakman. Tapay abartakan ka. Tapno mayroon ko ti sagit tinagam kao. Maray, problemado ni Kwaraw. Panagkunak talaga problema daw. Bartakan ka na. Talaga na sagit tinagam kao. Mala, hintagi no, medyo sirok ti mangga. Adalamisaan kintugaw ijay. Marikwanang, mangtid ka man iti arak. Ay, sige, mabiit laang ta mga laa. Yang iti makunan. Ay na, nakaragragsa ka kung tataba daw. At damit langan ng painom kanyak. Pulutan lang ang tiyawan. Sana kumpleto ti panaginom ta, no awan pulutan tataba daw. Isungarod day ta, kahit ti pampanunutak. Pangalan ta nga iti pulutan ta. Aguray, ta panunutag man. Karni ko matimanawk. Kayat mo ti manap? Unta ta. Kita ta nga lumablabas dito sa ngwanan ta. Dahita na Wow! Nagdakla kawitan. Makin manok nga ta dahita. Manok ti karuba. Kaya't mo, tatukmaakan. Ay, sige tataba daw. Tukmamaon. Nalaingat kahit amang tukma iti manap. Unag pa isaw. Ibagbagan ni uncle ko nga inteng. Dahil takano ti paglaingam. Tagtukma iti manaw. Angamjak mamatay. Aging gasaan ko makita mismaw. Ay, saan ka mamatay? Aguray ka. Ti pakita king ka. Maakakastoy. Mamati kan. Biliba kong tataba daw. Naglaing ka talaga. Palakpakan nakmuta. Ay, katuwa na.
Naglaing ka talaga, Tata Badong. Mala, ang kaparting nga dahin. Talot puntan. Isuday tuyan, tipulutan ta. Imbaon ko ni Badaong amapan ijay bangkag. Nga madamot gayam dita amakiin inaw. Imbaon mo, aya. Katuan, kunak amapan agmula. Ay, mabartek manen no kastaa. Ay, uray mo't day tatanaw, nabartek manan. Ay, awan manan. Awan manan ti agronda inton rabi ay. Ay, sigurado nga agunget to ni Inteng. Inawis siguro, ani ba dong nga aginumda? Sigurado nay, mayat ti kakatawaan da, maray. Nakaragrag sa kita, Tata Badong. Si kalaing may tinaragsak. O diyan katawa ka mo't ngamin na. Kasanwa ka makakatawa. Karay kay matlangan na duwa. Timbate, mapulutanay. Sino ay atin ng pulutan, Tata Badong? Damagin pa lang may. Sika Ay una niya. Kasanaw, nakalidlidayak mo't ngamin itay. Iso ako nakapainuman na. Ayuwan gaya man niya. Gaputa kayat kong erwarti sakit tinakam gaw. Ayuwan gayam. Kahit anya itayin, di baga masakit tinakam mo. Ibaga kinton madamdama. Ituloy tapay ti agisyat. Kaya't mo asawain, kurang pa ita ininom mo. Tapno maibkas mo ti sakit tinakam mo. Kurang pa niya talaga. Ay kitang shot na pa yung aruda. Maray, noo may gumatang ni Badong iti ara. Di mon lakwan. Apay aya, Kano na barbartekdan? Saan tumanan ang makaaway? ay na, arak laeng ti mabili alakok, iparit mo kidain. Kasano ako na makalako ngay? Ay kitadan tulat ta gumatang Umay dalaang umutang dagita. Pada magkayam dagita. Ay won nga rod maray, agpapada kayo. Alisto kayo lang nga umay umutang. Nay, nabartik ka. Wine, Tata Badong. Nabarte ka kaon. Nabartikan. Matay. Nabartik ka na duwa. Wan nga raw, Tata Badong. Ay, yung san ka ba ilan tayo gamit ko araw? Agtugaw ka pa ngamin na. Apay ayang apurado ka launay nga agaway. Sa bagay, dapat basit nga inumunta. Kahit saan mo pa'y kinaram kam, dagiti duasa ka ti manok apulutan ma. Ayun gaya man niya. Sabay, dapat lang kukuda. Karam ka mo na. Ay, sagay satan Ay, o sige pagsagay sa antan. Yati bagay, dito kan nagid, uno dito kan nawan. Kumpurmain. Oy, at idog samat ti kukuda ito inted mo kanya kakaray kay. Ay, agpagpada na lang. Mata, sige, karam ka mo ba? Mayat gaya makaram ka munti ka kukuha sa katimanak. Abay nga tataba daw. Agananukan. Ha? Nice palang kay titulang. Ay, naguri ka. Kukawak ni Nana Tuyang. Nana Tuyang! Nana Tuyang! Umay mo ispalan ni Tata Badong! Naispalan ni Tikaray kay Timanaw! Ay husyaon, naikatan ginagatidog ako kuti manok ang nakaispalam. Ay, awanan na ya. Ay salbag ka, tilang aming ngal-ngal-ngalam. Pulutan mi nga raw. Agrason ka pa ilang. Ay nabadaong lakay kan, di mon kabailan ti agkarumkam iti tultulang. Ay, nalaingak mo iti ngagkaramgam iti tultulang. Sa bali idi kan ita. Ay, agyaman ak tuyang
Tainikat mo, di kukuti manok dito karabukob ka. Aginom-inom kayon to mga main. Kunak amapan kay jay bangkag. Nagistambayak laeng, ije tersina ni Mari Kuanang. Tako na kapag ininanak. Kahit nagbartakan. At dangarod ka no sakit tinakam na ni Kwaraw. Angam di na magayam na ibaga, di sakit tinakam na. Tanya ko mati sakit tinakam na. Mamati kamat nga da sakit tinakam ni Kwaraw. Apay, pudno anais palan ni Badong mo, Mare. Ay, wun nga rod mare. Nagdakkel ako ko ti manok tinaisalak ije karabukob na. Koko, timanok? Apay, kasano na pasamak dayta? Kinarawat na. Apay, kinaremkem na uray jay koko, timanok? Wen maray, di na pampanunutin alakayon. Saan amabalin basta-basta karumkem iti tultulan? Wenmet ngamin Maray. Ay, imbag tamayatan iso anapanan ije bangkag. Nasaya at met ano napanan. Kano naglawa di mulaan na itinatang. Ay sos, nabatan akwarta daytan. Ay, katuan amaray. Sapay ko ma, taawan man ng timangawis kan kwa na nga aginom. Gawad, agistambayak man dito itirsinam. Wen ngemnay. No daw may gumatang agdisi ka dita. Un ka day. Ay, jak kayat apasalsali ka dito tersina kwaraw. Tanay, awan ti umay gumatang no kasta. Imay ka din ni tata ba daw? Limabas itay. Napanidji bangkag na. Urayak lakit day. Napangaya man ni bangkag na. Kawan, apay ay abirbiru kam. Jak pa'y ngamin na ibagakan kwa na ti sakit tinakam kao. Adda sakit tinakam mau. Adda. Kit ibagamon ano anya day ta sakit tinakam mau. Tapno malaganan day tarik nam. Sana basta-basta may ibaga, kagawad. Oray siya kakagawad. Di mo mabalin nga ibaga kanyak. Wang, nilaang tataba daong timabalin ko apang ibagaan. Kasta aya. Uraya kun alumabas. Taawisak nga ginom kami manain. Mabalin kon to siguro nga ibagakin kwa na ti sakit tinagam kao. Lumabasak pa dito yung balayaw, Maray. Sige, pare. Naggapukan sa ije bangkag mo. Wen, Maray. Imbagan ka, tanakamula ka manan. Ay, wen mat Maray. Imbag tulad na pagbayad ni tuyang ko kadagiti utang na. Tataba daong. Nay, apay Kwaraw. Urahin ka lumabas di tatersina ni kagawad kwa nang. Sa bali mo tinagnaam. Ay, way, tas asidag ditaw. Jak pa'y naibagakan katibag-baga kasakit tinagam kao. Saan pa yaya? Sampay. Ibagak pa'y laang. Ay, kitibaga mo na. Sana mabalin na ditawi. Aginom talangan inton bigat. Ijay manin sirok ti mangga. Ay, kituwa na. Anyan tong ti pulutan ta, tataba daw. Ay, jak kayatin ti manaw. May ispalanak tumanay. Harigatan. Nungay day tauk-ukodam ti pulutanan tan. Day tinuang kaw. Kutuhanan na. Ay, sana mabalin na Kwaraw. Kakaiso na ano ang kaw. Pulutanin takiday. Di uray kornik tulangan ti pulutan ta. Basta agsat ta. Saan ka mapan ije bangkag itaba daw? Paginanayin nakmit Di of kumit Awan ti day off dagiti agbang-bangkag. Halidingay, adda. Tila bagbagam. Apay, anya ti ramidam. Aginanak nga raw. Di mo aya mawatan ti aginana. Anya kalaki din na yatuyan. Kaya't mo, puro trabaho. Ay mabanugak mo Sakmanin ti gumatang iti arak nga inumain. Ken kurnek apulutan ta. Tapno may bagamon ti sakit tinakamaw ko araw. Isu kata kay kayat ka, tataba daw. Wain, kitap no may bagamon ti sakit tinakamaw. Rugyan tangarudan ti agsat. Nabarteken ni Badong mo, Mare. Kita nakadumugan. Ay, wen nga raw. Kabailan na pa'y nga ti agaway. Ay, panagkunak kat saan.
Anya langatan ti pagsarsaritaan day ti day di akwaraw. Ay kat amom ngay, no adamat secret da. Ay sos, Maray. Nakitam day, jay. Ti anya, Ay. Maray. Kalat matan adinanog ni Kwarog ni Badong Mau. Ha? Ananay danugan namanan. Ay may kadwanay tan. Ay. Apay ngay adanugan na matan ni Badong Kaw. Apay nga in-street ng mitay. Anya ti basol ko king kangay. Kahit pilpilitan na gaya mamang ibagay ti sakit tinakam kaw. Kituain, ang apay adinanog nak. Gapoy ti sakit tinakam kaw. Kaya't ko ti dumanaw. Ay, nagloko kan ko araw. Sakit tinakim mo lang ti damdamagag. Ang dinanog nak matan na dagaws. Naibaga kong ti sakit tinakam ko ken ka. Tataba daw. Ay, isa na mabalay. Naskin na mabalis ka. Ha? Danogan ka mamay na! Ano ka? Ay, ano ka? Nagsakitin ti pangak adinanog mau. Kayat mo ba, ya? House down, tataba daw. Ang mga no, agigida na may kat amin ang ipan kao. Yaski ka. Basta kalatan dumandanog. Nagawit akong tataba daw. Agyaman ak iti arakin kurni ka pulutan ta. Kasanaw, asaan nga agsakit tinakam ni Kwaraw, kat pinaay dya inaram na abalasang. Kasta ay, maray. Ay, idinagarmanan, pinaay damanay. Ayun, ay matagas-gasat ni Kwaro, gay. Idinagarmanan, pinaay dalata. Ayun na yan. Nagadun apan nakapay na ita. Ay katwan, isuan na sakit tinakam na. Kat si kama, ti pinangipapasan na iti sakit tinakam na. Wait, maray, ang dinanog kumuta. Ay, di mo lakot pinasensyaanan. Ay, kad nuam mo kumakas ta tinapasamak. Ay, kad nagpadano ka. Ang linisya mo laing kuma. Agar-aram sa manan ita, jabalasang di tabagatan. Ay, kad nasayaat mo ta. Sana siya ti pangipapasan na ti sakit tinakam na. Lumaban na ka talaga. Nalangaraw da ka mo aladitan. Sige, agayab ka mutlangan kadagiti umay agatang. Ayaban na ko ni Tuyang kumaray. Agawid na kaon. Naungit day tabakay. Alangar da. Ingka nga rudan ka ba daw? Ay natatabadong. Unang pay dagiti ipatrabaho kan kanina na Toyang tapno saan nakangaungkan. Ala sigay! Dinon tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman ka ba iting kay panagdengan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nana, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta. Adda ka diam ammum dito'y barangay yo, akayat na nga agparitoke iti agong? Anya. Agpatangos iti agong. Nakapromo kami ngamin ita. Kasano ti promo na? Buy one, take one. Ane. Kaslamayat. Ay, Nana, kayat mo ka di apumintas? Ah, kayat mo asawan. Sana ka napintas? Ay, napintas ka, Nana. Ngam ad-adda apumintas ka, no tumangos day taagong mo. Mano dayta buy one take one ako nam. Agayabak iti kadwak, no nalaka ti presyaw. Ay na makalawas ti seminar da inteng ije Bagyo, Maray. Wan mare, seminar na giti amin a kakapitan.
Iso anawaya akmet nga aramiden ti kayat ko ita, maray. Ay, wala. Ay, mayat no awan ni Kapitan. Ay kat mapantayuman agbuya iti sine kada kumari tuyang. Ay, wala. Ay, mare, malagip ko. Kayat mo kadi tumangos ti agong mau. Ada promo itakot, buy one, take one. Na, adagayam promo iti kasta. Ay, ada, mare. O anya, kayat mo, tadwata. Wansa Ay na, makigtutulakit din inteng. No makita na nagtangos ti agong ko. Pimentas, kunana Ay na, ad-adakit din mainlabken ka ni Kapitan. No kasta, nana. Ilista kon tinagan nyo adwa iti kumarim ako nam. Ilistam tinagan ko. Kagawad kwanang ken maribanang. Da kayo ti number 1 diti lista Kayat mo asawan, da kami, ti umuna. Ay katuan Ay na, ito mangus matlaangan to agong kao. Ay, adamo siguro ag guston to kanyak. Ha? Kaya't yo asawan, nana. Baak kayo? Apay, dakas ti baak nga agpatangos iti agawng. Ay, saan mo't kit di, nana? Ay, may mayat kit di, Ay na, sigurado makiasawa kayon. Kaanaw apatangusam ti agong may. Maribanang, lumabasak pay. Ay, maray. Mm. Adaman ibagakan ka. Anya day tamaray. Imbaga kadikan kan ni Marikuanang nga agpatangos kami iti agong. Nay, awan pa'y mat imbagbaga na akasta. Ay, katno dua kami. Jay buy one, take one. Ay, siyak nga'y mat. Idi pa'y nga arapaap ko ti agpatangos iti agawng. Ay, agbirok kamat iti partner mo, maray. Makalaka ka nga men no adakadwam. Sino nga'y nga tati makapartner ka? Ay, unay matindi kastoy. Nagtubuki din ti dakkel ako rikong iti agong kaw. Ay, una yan, tilagtub-tubo di tatuktok ti agong mau. Diram usak lang daytoy mawanay. Ay, iba daw. Kaya't mau, tagpatangos ta iti agawng. Tili pagbagamay. Kat, adda ka no prumaw, by one tikwan ka now. Mamati ka, mate. Damari kwa nang kan maribanang tagpartner. Iso adwa tamut Ay, jak kayat. Naragsaka kon, dito agong kaw. Tapno gumwapo kamut Guwapo ak mitay. Dandanisan kan tupay akayak atalyawang. Inton bigatan apatangusan da iti agong kao, maray. Anya kamutun maray, dinak pa inraman mo. Di mangkita kamot iti kadwam, Awan nga rod makitak, sana kayat ni Badungkaw. Apay ngamin ani badong mau. Nagado alupap ti agong na dito'y kabildatan. Pilitam kit den ni badong mau. Day, naragsak ka man nga gisalsalapay itili na baam. Wana na natuyang. Oray kaskasa na Nasken aragsaken ati biyag. Ay, addaman damagakan ka. Anya day tanana? Kayat mo ka di atumangus day tagong mau. Ha? Nay, apay nga ngagsangit ka mo tun. Adda ka di na ibagak amaday. Kasano? Nilakay ko. Iso nga sukat na kiti sa balay. Gabutalog papak ka Day talang tirasound. Wana na. Ay, kat agsubling nila kay mo. No tumangus day tagong mau. Ha? Ay, ayan na kay nana. Sa dinaw ti pagpatangusan iti agaw. Itangal daw apatagusan na da iti agong tamaray. Ikan? Ay, nana.
rugya kun nga injeksyonan dagita agong yo. Ay sos, injection gayam. Apay, Maray, mabuteng ka iti injeksyon. Kwa, ay kita madje pang injection mau. Daytoy Oh. Ay, nagpasit mo't gayam. Ay, kaslamot injection tinwang dayta. Ay, kwa, mayat daytoy. Tamam maminsan lang ang maitudok di taagong yo. Tumangos adagos. Siyak nga rodan, ti umuna. O sige, nana. Agtugaw kan, ta injeksyon akon day taagong mo. Intan ijay tirsina ni Marikwanang. Ay, apay nana. Kano madamati pa nagpatangos da iti agawng. Ay, isumat lagayam anang gado a tao iti tersina ni kagawad. Ala Intan, sumarunuta. ay, mabitlaang. Oh, apay nana. Injeksyon akon ti agong mo. Kwa, ay, nasakit samot. Saan to pa'y ang nasaktan ni Kumarim Akwana? Marikwanang, ay, nasakit ka, day? Naait. Anya? Ay, hindi. Saan kamot amaawatan, Maray? Nahain alod, Ay, una. baybay ang pailaang, nana. Talaga akasta. Side effect dayta, ti pan naka-injection ti agong na. Ay, da kami mo na. Ha? Nakalista kayo kadi? Ay, kat ilista na kami na. Ay, awanan ti injection ko, nana. Intun bigat kayon ton. Itangarudan ti kayat may. Nana Toyang, ora inton bigat tanton. Ay, sana mabalain. Itan ti kayat ka. Ha? Ay, kasano dayto yan? Kwa, sige, ni Marituyang pailaang. Unaam ni Marik Atuyang. Ay, emergency ngamin kan kwa na. Pudno ti ko na Maribanang. Ay, wad, tasyak kat saan unay. Ay, ano kasta nga rod? Si Kanti sumaro, no, nana? Kasta Ay, siyak, oray maudi akton, nana. Oh, badaw. Kita aday ti agong ka. Timangus saan ka day. Nay, timangos nga agpaiso ato yan. Nagpinta sa kaun badaw. Siya kaun ti kapipintasan dito'y kabildatan. Kasla saan nakamamatay at timangos hinday tagong mo Ay, hahahap, di mo sagsagidan. Aprusak lang ko ma. Ay, sana mabalain. Sapay nagrugi data imam. Ayunay kamutin to yan. Ay, inkaglutaon. Anya, ibaw na kung ngaglutaw. Timangos lang day tagong mo, di mong kaya tiaglutaw. Ay na, agnerbyosak ngamen. Iso adjakon intuloy tinagpatunderes iti agong. Nagturod ni Nana Toyang anya, kapitana. Ay, win nga rod. Nay, ison samot di magmag na anak kapayong. Ay, wan. Nay, apay ngay takas day mo ti panagpayong na. Ay, Marituyang, nakapayong ka, mat. Ay, wun maray. Nagpudo nga main. Ang, daitan sa laang mat agong mo ti paypayungam. Uwan nga rod. Apay ngay Nana Toyang. Day talaang agong mo matipay payungam. Ay, ang mga numatunaw nga main numainitan. Ay na, daita nga ro ti pagnerbyosak. No mainitan, malusaw. Ay, sayang pa'y di imbayad ko no kas pangarigan. Ayun, anya. Ay, sanak san nagpatangos iti agong kapitana. Sapay kanayo na kamaininitan. Gapoy ti kanayo na panaglablabang. Kumatangak man maray. Anya ni hanangam. Na, apay ngay akas tamot ti panagsaw maray. Nay, no, agong ho. Timangos nga paiso day tagong mo.
angam kastamot ti saom. Mga ho, Mare. Ay gumatangak man iti karne asidaon mikin ni badung kaw. Arni itan hinaon yaw, Mare. Haanan dinang dang. Ay, sana kung ngagsidsida iti adda bugoong na maray. Tama nga no kontra da iti agong kaw. An na da kung ti kankanag. Tadyak kayaten nga aglogpap manen to'y agong kaw. Among ka di, Kapitana. Saan ka nun nga agsida ni Nana Tuyang? Iti adabugoong na. Na, ay, apay ka no. Kat no day tati paborito na asidaan. Amangan ka nun aglugpak manen ti agong na no agsida iti adabugoong na. Ay, imbaglakit din. Ta sa anak patangos iti agong. Adumat gayam ti bawalan niya. Win nga rod. Bawal ti mainitan. Bawal ti agsida iti nabugoongan. Anya pa'y nga tadag iti daddo maabawal. Mayat magkite at imangos na itagong mo tuyang. Takanayo ni nakarne ti si Dainta. Ikarigatak ati gumatang iti karnay tapno natangos lata to'y agong kaw. Una, mayat Dainta. Tama nga no makasida ka iti may kontra. At dalaki nga ron nga aglugpap. Darasum kedi ti mangan taginaw kan. Ha? Siyak ti paginawan. Alangan mo't asya. Siyak lang nga ro din ti nagluto, siyak man ti aginaw. Ay awanan ti trabahom dito'y balay, kasta kaday. Maray, jakmeten maawatan ti ibagbagam. Aginggat kaano ngay akas ta ti panagsaom. Laad ammo, Mare. Madinsamot ti pan nakatangos day ta agong mo. Ay, amangan no addan na barado nga orat na. Iso akas tan ti panagsaom. Ay, badang! Badang! Apay, agad na pasamak. Ay, dahito agong kaw. Ha? Nanay. Nabangking mo tayong. Ay, naitugtog lang ni Jerry daw. Nagkastoy matan. Ay, sana bali ata natangos ulat kamay. Isulang, pakanigay, dito nagturungan niya. Ay, kasanun ngay. Anya ti aramidag. Ay, amu ka ang taramiday. Ay, di mo sagsagidan. Kasano nga ron ang maator ka no jak sagidan. Anom, aya. Street, manakastoy. Ha? Heh, Awan mo, marik na. nay, nagpakanawan mo tayo. Na. Apay nga iba daw. Awan mo't atalaga ti mariknak. Ay, uray agpakanawan kan agpakanigid ti turong tuy agong kaw. Awan mo lata ti mariknak. Ayan na. Nay, asino ti berberukam tataba daw? Di babaya nagpatangusan ti agong nituyang ka. Ay sos, dayta ti saan tayo nga ammo. Saan samot at taga dito'y dayja babae. Saan na taga ditay? Untata, dayo laang ka no. Ay, sos kasano nga rodin nga agong nituyang ka, anay tugdaw. Ay ti kasayaatan nga aramiden tayo. I-report tayo iti pulis day taan na pasamak kada kayo. Oo, Mare. Ay, jakla ko man nagpatpatangaws. Kontento akla ko man ni jay lugpap nga agong kaw. Isumot ti kunak. Oray yak. Oray lukpapahon. Basta makasawa ka na hayaan. Naraghahon. Ala, ipaatur tayo dagita agong iyo. Itinalaeng a doktor. Ay, nanakwanang ken nanatoyang. Saan makita ti kinapintas itinatangos nga agong, no diket iti kinasayaat ti ugali. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paglay.
Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joker Anas Basit. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Da kayo a tricycle driver, ha? Di yo pa'y amo alinisan da ito'y paradaan yaw. Nay, pahingay nga kung ungit ka, nanatuyang. Magpaisaw na natuyang. Ay! Di yo aya amaw. Asyak ti binilin ni Kapitan amang linis dito'y abanda iti purok unaw. Win ka day, aglinis kamin tao. Siyak ti ungtan ni Kapitan, no makita na anarugit da ito'y paradaan yaw, kwaraw. Aglinis kami to, nana. Ha! Naskan nga glinis kayaw. No agsubli ak dito'y paradaan, naskan anakalinis kayaw, na? Ay, pimanaw. Italangan na mo ka na uyong gayam ni nanatuyang. Kunak no nasing pati de. Naungat gayam. Alang, aglinis tayo kanaw. Ang mga no agsublay kat sermunan da tayo manain. Wait, sayo. Apay, Marituyang, naggapwam. Dita paradaan ti tricycle, Maray. Napanak nagungungot dita. Inong tam, dagiti tricycle driver. Una, tadida mo ngamin amo alinisan ge paradaan da. Kat siyak ti ungtan ni Kapitan. Ay na, Mare, awan ni Inteng ita dito barangay. Oray nasken atong palak jay impaaramid na kanya. Sa bagay matkit di Kalkalpas mo gayam, anagungayt. Ay nahun, Maray. Kasta unay tibutang dagiti tricycle driver. Ammo daitan, noan niya atalaga ti ugalim, Mare. Napan mo kidi nung ungtanay, dagiti tricycle driver, dita paradanay. Kahit nagrugit mo gayam ti paradaan da. Kagura da kan, dagiti tricycle driver. Saan da kan nga itulod, no ada papanam. Inaramid ko lang timpatrabaho kanyak ni Kapitan. Di mo lang binaybayanin na narugit ti paradaan da. Ay sana mabali na. Inuray mo lang takuman ani pare inteng, ti agungit kadakwada. Urayak pailaan kat nagrugit di paradaan da. Agkaiwara ti papel kas kada supot a plastay. Sikan, ti pagis-istoryaan, dagiti tricycle driver. Apay, di mo amuaya. Adagita ti tricycle driver, ti numero uno, at ismusaw, dito'y barangay Kabildatan. Rayak lalim mabaga. Idi may nagungungot ni nanatuyang idi paradaan may. Ay, day tatimbagam ajak pulos patyan. Apay may. Aguray ka. Apay, nga inong tanda kayo ni Marituyang. Nagrugit ka no idi paradaan may. Ay, katpudnumat nga men. Diyo kaya ti maungtan, ka talagamat nga min anarugit ti paradaan yaw. Naglinis kami. Nasakit latatin na kami kininanatuyang. Ay, nasingpot dayjay ako, Marek. Saan mo ta nasingpait? Nakaungungit may. Adala ang gundaway, anaungat. Badaw! Asos. Ayan mo! Dakas kan tatabadaw. Sigurado nga ungtan na kan ni nanatuyang. Apay, sa dino aya, ti papapanam si Kabadaw. Napanak lang mo't nagpagnapag na Ay, itay kapay ngay ayaban. Tapay aya. Ay, kat mangantan Aya. Ay kunak noong tanak manay. Apay ko mga ungtan ka, katawan mo't basol mag. Iso, may tikunak. Anya ya, luto masidain ta. Ay, kat di paboritum Ay na, nagmayatin ti kastuyabyak. Inal daw langay na naimas ti lulutwam, tuyang. Agkakaimas ti paspasidam kanyak, tuyang. Makadlawa ka. Marituyang, inong tamsamanan ni Kabadong. Saan ba tamaray? Naa, ay kasano kat nakapigpig sa tingiwat mo ang mga ayab kan kwa na. Kunami anong ong tamanan. Inayabak laeng atamangan kamay.
Aya, Sa anak mo't anaungat kat no awan gap-gapo na. wen ta ibagbaga dagita tricycle driver anaunget ka kanaw. Ay, nasaya atem palagip mo maray. Mapan ko man gayam kitaan no talaga mo lang ang naglinis da ijay paradaan da. Ong tamanen idan kasta kaday. No saan da ang naglinis, talaga nga ungtak ida. Ngam no naglinis da, ay katapay ko mga ungtak ida ngay. Naglinis kami, nanatuyang. Kung nagpaiso, nagtitinulong kami ang naglinis, taplosan kan nga gurat. Nasaya at no kasta. Narigatan ti maungtan. Kasta minti na rin nyo analinis da ito'y paradaan yaw. Tapno naragsak ni Kapitan no umay nanto kitan. Ibagamatan kan kwa na, naglinis kami. Wan sigurado nga ibagak deta kun kwa na. Mala, inda ko na. Nay, nasingput-mut gayam ni nanatuyang. Ti ko nam idigat naungay. Naungay, katno ka na yun na nga ungtan ni tata ba daw? Mare, nakita mo dyan paradaan. Jakpay nagudong iso jakpay nakita. Ay na, naglinisan si ka. Kat inungungtan nga men ni Marituyang dagiti driver. Mayat mat gayam no maong tandagi jay at tricycle driver. Uray sag paminsan laeng. Mapalagi panda nga men no kasta. Wen rumbeng laeng. Ay, sigurado ang maragsakan ni Inteng no makita na jay paradaan analinis. Sa paiso nga min, matiyo mo na ang makitam no umay ka diti kabildatan. Kahit paradaan nga road, pagluganan ken pagbabaan dagiti pasaheros. Ranta agtuman ti mapan mang sarongkar iti dayta a paradaan, maray. Mabit man laang maribanang. Apay aya, maray. At ako maibagakan ka. Ibagamon Nabayagan akayat ko nga ibagada ito'y maray. Kwa, umutang ako may di kwartam. Ay na, Marituyang. Nabayag matan akayat ko nga ibagakan ka nga awan kwartak. Ay, kunak nuadda. Ay, awan, maray. Amom no asino ti rumbeng nga umutangam. Asinaw, maray. Ni Marikwanang, negosyante dayjay, adulat ta ti kwartana. Aya, ay, mapanak tuman nga raw, ijay tirsina na. Dumagas kakit din Ngamen, ado tinaglakwan na, ado ti gimatang itay. Nakita ket, maray. Anya pa'y aya ti gatangag. Nagkit-kita pa'y nga raw. Nagadun day ta ginatang maw. Adun sa ti kwartam ita Damat basait. Marikwanang, adaman la ibagakan ka. Anya day ta, maray. Mabalin nga yara sa askulaangain, tapno awan sa bali ang makangag. Ay, sige yarsaas mo laag. Mabalin ti umutang iti kwarta, maray. Nangagkaw. Sakpay mati ko nayaw. Nagpigsa ti panagdangagkaw. Inaldawak amin nga kurikaw. Kay, anya ko maitanong nangagmaw. Maray, awan maipautang ko kan ka. Uray 5,000 laeng maray. Nangagkumanang. Ay, kwaraw, agpaigid ka man. Maray, di mo ibagati kastaken kwa na, taado ti kwarta na dayta. Di mo makita dagiti nagado ginatang na. Ay, aya. Ay, kunak ano umay kalagpaspasali ditaw. Nalawag mo't siguro tinangigmaw nga imbaga ni kagawad kwanang. Ado ti kwartak. Kasano ka daw? Ay kahit mabalin ka pa utangan. 5,000? No kayat mo akat uray sa nga 10 aribaw. Ay, sige mga raw. Pautangan na kwaraw. Sige. Bilangin ta dito isang wanan ni kagawad kwanang Wan, tadaak amang panaknak nga imutang kan ka ni Marituyang. Oh. Nangiduli na kun jay kwarta kong. Di tabulsam San ko nga ibulbul sa ti kwartak?
pangiduldulinam ngay nga road iti kwartam. Dito imidyas ka, oh. Yang, apa pinautangak mo tinadagos ni Nana Tuyang? Kat si kamahan. Nasyanak namin kankwana. Jak amaw, no amuna mo't lang ti agbayad, wen no saan. Kat di tamon ang makita, tipod no nga ugali ni Kumari Katuyang. Ay, kunamot ang natihod nga agbayad kan ka. Ay wen, masapol nga ipalagip dagiti utang na. Ay, kasanon nga yung pautang ka, oh. Ay kat makitan to, no amo na matlang ti agbayad iti utang na iti sabalay. Ngam no siya, talaga ang natiwod nga agbayad. Kinapudno na ada maipautang ko kan ni Marituyang. Ngam jakla pinautangan. Iso matlagayam nga umut-utang kanyak. Ay, nagrigat mat ngamin asingiran. Ngam ada nagpautang kan kwa na. Ha? Asinaw? Ay, nagturod mat tanday dyan ang pautang kan kwa na. Ni Kwarog, di inungong tan na. Ha? Inungtan na lang arod idan, pinautangan na pailaeng. Mas dawak nga rod. Ay, saus. Ay, sapay la kumaa. Tabayadan nanto ni Kwarog. Agbayad adagos ko na ma. Ingka di je bangkag ba daw? Wait, mapana nga ruday. Hindi na kung masapol nga ibaon-baon pa eh. Tanay, inututang ko pa'y dahito igatang ta iti imulat ha. Wait, amaw. Iso anas kan amabayadan ta dagaws. Pabayadan ta dagos na ita. Daanag mo na ya. Ay, mabainak no jak mabayadan adagaws. Mabayadan ta nga rod adagaws. Narigat, amangan no addan to maibaga kanyak dagiti tattaw no jak agbayad adagaws. Ada nga talaga. Wen, amok nga ibagbagada na ungetak abakot. Nasaya at may tamaw. Istrekto abakot. Dayta tibagbaga dagiti tattaw. Nangisit lang nga rudin abakay. Manupay nga agdigaws. Dagita, tibagbagada. Unay kamutan, nay nayunam samag. Ibagbagak lang, dagiti mangmangag ko tuyang. Apay amarud ka ngay. Pati dayta pa nagdigos ko aman manaw, is-istoryaan da pa yan. Kasta nga rod dagiti tattao. No addamay sa panagkamalim, aming nga aramidam, kamali amin ay. Saan ko akam maleti, saan ko pa nagdigdigaws? Talaga nga iranrantak ti saan unay nga agdigaws, tapno makatipid ta iti danaw. Malaksid no inaldaw nak nga isakduan iti pagdigos ka. Asino tinakapila, tagpay tuludak man ija tiyendaan. Siya, kantay. Ah, Sakaday! ay unay mo't daytan. Big-bigat, anak kapanimid ka akasla na dagsen ti problemam, Kwarog. Ay, talaga problemado ak ita. Antay. Si kapay mo't abaro ti maadaan iti problema. Kasanaw, hindi mo't lagbayad ni Nana Tuyang iti utang na. Ay, una yan. Apay ngamen ta pinautangam. Kat nun numero 1 at tiwad dayjay. Napay nga itayo lang ngayong baga kanyak. Nay, saan kamot ngamen na nagdamdamag? Kaya't mo asawa nantay. Nawanin dyan sa nga 10,000 pisos kaw. Ay, kaslakastan ah. Ay, babawi ka nagpautang. Nakaispoting kayo mat adwa. Apay, sa dino ti papananyaw. Papananta ka din tuyang. Mapan kami man agdate kin ni badung ka maray. Agdate kayaw. Wait, maray. At dagayam kwarta may apagdit may. Apay, saan ka nga umapal marikwanang? Apay kumangay nga umapalak. Mayak ti adda ka date na marikwanang. Yung kayo lang agdate. Aywan gaya Marituyang. Sakbay amapan kayo agdate. Ipalagip ko kan ka, je utang mo kan ni Kwarog. Ayun maray, jak nalipatan. Adda pagbayad ko. With interest pay anya ba daw? Ay, katuwa na. Mala, bayada mo, tinteres na tuyang.
Total, adumot ti kwartata. Nga pag nag-date da tatabadong kan nanatuyang, ngam di da pa'y nakabayad iti utang da kanya. Saan ka amadanagan? Taim palagip ko kan kwa na anas kan abayadan na di utang na kan ka. Mapay nga, di pa'y lang nagbayad. Bayang pa'y laang taag-date da kan ibadong na. Nusang nagbayad ni nanatuyang, idarum ko talaga. Ay na Mare, nalipatan manen dagiti tricycle driver tinaglinis di ta paradaan da. Ay, kasta aya. Ay agkaiwara manen dagiti papapel. Kas kada supot ije paradaan da. Mapanak manen agungag inton bigat. Agtalikod kalabasit ak nalipatan da manen ti aglinis, Mare. Ay, sana mabalinday tamaray. Ung tanak ni Kapitan, numabaybayan anarugay, jay paradaan da. Kitaan nyo tiyo masinil ka bakit? Ni nanatuyang, oh. Ay, sus. Umay na tayo manin ung tanday ta. Nagrugit manin dito paradaan. Ay, aglinis tayon. Apa yan, nagrugit manan dito paradaan yaw, ah. Nalipatan mi tinaglinis. Tanalipatan mo tinagbayad iti utang mau. Ha? Iso nga ron ngay mayak dito paradaan yaw, taumayak agbayad. Ha? Agbayad kan? Ngam apay nga ungtan na kami. Siyempre, saan kayo gayam ngaglinlinis? Aglinis kami. Aglinis kayaw, tayawat ko inton madamdama jay bayad ko kan kasi kakwaraw. Ah. Saan ka gaya man natiwad nga agbayad na natuyang, akas iti bagbaga dagiti kukumarem. Naungetak laeng, ngam amok tagbayad iti utang kaw kwaraw, kasta ti ugalay. Ay, kwarog, husto ni nanatuyang. Naunget, ngam saan atiwad ngagbayad iti utang na. Ala, sige. Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapoy asagot kada kayo, PMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Good morning, Marikwanang. Anya man ti aramidam dito tersinak, marituyang, imag-agsapaan nga daka ditoy, alas 7 pay laeng iti agsapa. Kat umayak agpainit tamainitan mo't dito'y sangot ti tersinam. Apay aditoy ti pagpainitam ngay, saan nga iti paraangan yaw? Kaya't kung nga ro ditaw tapno umuta nga kalpasan nga agpainit. Ay sanak nga agpautang. Awan pa'y ngamin nagbayad iti utang na. Isu nga awan na ornaw nga igatang ko iti ilakaw. Unay kakidin na ya. Nakaimimot ka. Kaslasaan ta nga agkumaray. Ay na marituyang. Agbayad ka pa'y iti utang mo. Sakbay apautangan ka manon. Agbayad akto. Alaki din. Isupot mo ti utangag. Tagawid akong inton madamdama. Kalpasan ti panagpainit kaw. Ikanak iti 1 dozen nga itlog, 2 sardinas, 6 a noodles, kapi at 3 in 1 kan 5 kilo abagas. Anya? No di nakpautangan ita, oray aglinipat nga kumaray. Kati utang ko asigaw, lipatamon, ta sa anak tumulang agbayad. Naa? Nagalasan ti ugalim? Agbayad ka pa nga umuna, sakbay apautangan ka. Ay, dagulit ka matabakan niya! Na, Kunak mo't abayadak tao! kaanon taw? Ento lumagtaw! Salba ka kiday! Anya, intod lumagtaw? Kaya't naasa
sawon dayta apa nagsasaom at talaga nga awan planom nga agbayad. Sa bagay, 2,000 mo laki deti utang mo ah. Ala, saan mo nabayadan? Takasta mo lati kayat mo kat ang mapasamak. Basta aglin ni patan nga kumaray. Aregladaw! Saan ka napagan ano ako maray? Kan uray saan tan nga agsarsarita forever. Saan ka mo't apagtatakunan akasarita? Di oray aging ga ijay nagkaysabiyag kat saan tangag penpenansain? Da. Anya ko ba? Ha? Naa! Nay, apay marituyang. Nakamisuot kamot ngay may diti paraangan may. Anya di parikot mo aya. Ha? Masurunak lang kin ni Marikwanang. Naggapuak di tatersina na. Kukuna na nga glinipat kami kanon nga kumaray. Taawan ngamin kano makukwarta. Imbaga na ti kasta. Adu ating bagbagana. Agpapankin ka marimilyang. Aw, interesado ka ka di adungag. Ala, ibagamlat no anya dayta. Asi ka kanaw kat agraraman. Ngamain, pasig akabarbaraw dagiti kawis mo. Ako namlang bak ng kalauna yun. Ay, siyempre pasig akabarbaro dagiti kawaskaw. Tadaan ako iji abroad nga agipaw-paw kat pasig ang nagpipintas pay. Kung saan laday tatimbagbagana, may papankin ka. At dapay? Ado, kunana akanayon ka iti parlaur. Ako namlan makikuntis ka iti reyna ti piyesta. Agraraman ka kanaw. Anya? Kun adda kano pa'y lalakay. Ha? Wun maray. Asino ka naw ti lalaki? Agnagan kano iti aklaw. At agasabali nga ilay. Kat kanayon kayo kano nga kit-kita. Anya? Ngam ni amaray. Di mo ibagbagakin kwa na asyak tinang ibaga, Wan maray, jak ibagbagakan kwa na, asika tinagipulong kanya. Iso nga ita, likli ka mo ni kwa ng baak. Ha? Kagawad pa'y mga raud, ngam day talamang sarsarita iti pada na ataw ti muna. Marimilyang, anya ti ibagam ken ni Enteng. Kaya't kulaang ayuman no anya ti aramida ken ni kagawad kwanang. Apay, adda madingay naramid na kan ka? Adaw ti panagdadaal na kanyak. Kasta aya, ang awan mo't itan ni Enteng. Adda seminar da ija bagyo. Kasta gayam. Ala, baliwak to nga rod ti umay maray. Tamay mayat nga isaw ti pangibagaa. Ta isulakat nga rod ti kapitan. Sige, Mare. Ang anya aya ti madingay naramid ni Marikwanang. Imbaga na nga da kanu lalaki, ngagnagan iti aklew. Ha? Jakto pa'y am-am mo, dahi ta nga aklew. Aklew! Wan maray, awan to pa'y am-am mo, ngagnagan iti aklew. Talaga jak kayat dahi ta kay naramid ni Marikwanang. Iso anas ka na makasaritak ni kapitan. Ta isuro na tinasaya at nga aramida. Ala, addakan ka no iso ti talkem. Ang talo nga aldaw ti seminar da. Mamuan maray, makaurayak. Ala, nanatoyan. Agmerienda ka lang ta. Tanaimas day ta tinapay aginatang ko ijay Teresena ni Nana Kwanang. Naimas ngagpaysaw. Ay na, ana. Saan kan amapan gumatgatang ijay tirsina ni Kwanang baak? Ngamain sa urday kay. Saon? Wun mag... Apay, di yumadlaw, ano gumatang kayo iti asukar, wun no asain, kat kurang titimbang na. Ay, kasta aya nana. Jakmat nga minadlaw. Wun, expired pay dagiti da dumaala ko na, ngam ila ko na lata. Ay, awan matkit nagatang ko kan kwa na nga expired, nana. Ngam siya namin adon, iso asaan ako na gumatgatang kankwana, ha? Pagan anaw? Ne, apay ngay akas lakaguram itan ni kagawad kwanang.
Idinto tayo sumot ti best friend mo. Saan kami ag best friend? Ag kumari kami lang. Kanyak kaya't dagiti bagbaga na iti kakaruba na. Ha? Chismosa na iya kagawad. Pwa, kagawad pa yung mga round. Uray si kantupay. Ado ti bagbaga na may papankan ka. Ha? Anya timbagbagana, nana? Adda ka no boyfriend mo iday. Ngam kwarta lang ti kayat naken ka. Agraraman ka kanungamain. Anya? Ha? Nangalaan na iti kasta nga ibagbagana? Kasta ti kunana. Ket ado ka no ti utang mo. Gaputaday tala ka no umut utang ti aramidam. Tapnulaang adda maited mo ijay boyfriend mo. Anya? Ha? Nagalasan? Ha? Pano? Baluak? Ngam never anak ki boyfriendak. May salang ti lalaki nga inayat ko. Awan sa bali, no diday di asawa. Ay wen ana. Kasta ti bagbaga na kanyak ni Kwanang baa. Ket sinarsarita na dayta kadagitin na asidagken Kwana akakaaruba na. Ay, nagalasan? Sana pudno dagiting bagbagana. Iso ati makuna. Saan kan amap-mapan ijay ayan na. No gumatang ka. Mapan ka iti sabali nga store. Ay santayon agumatgatang ijay tirsina na. Ngamain nagalas ti ugali na. Wanan nana. Jak ammo nga adugayam ti sinarsarita na may papankanyak. Angam saan mo tapod no? Iso nga ita. Siya kong tigayim yaw. Liklikan yaw dayjay akwa ng baa. Ape, adi ka makatal na tuyang. Kanayon ka rumwar. Rumwar ka man na bigbigatan. Anya ayati problema ba daw dakes ayano kanayo nakarumwar. Wen ata imbes nga agdalos ka dito'y balay. Wen no aglaba ka. Ngamday tala mapanmakis istorya ti ammaw. Kahit man ano. Kastalatan dararamida may tinal daw. Idinto ta siya, kanayon na ka mapanigya bangkag. Kanayon na ka mabanlag. Ngamday nakpay mailutwan mo't iti kanay. Agluto ka ah. Apay asyak ti paglutuam. Di agluto ka numabisin ka. Ay nagalasin ti ugalin. Hala, yung kaglutan. Ta mga anak, sakbaya mapanak iti bangkag. No kayak mo ti mangan, di agluto ka. Kat si kangay, saan ka nga din amangan? Ta importante king ka, ti mapan makikaaruba. Sa nabali kanyak ah. Tapag meriendaan dak iti balay apapanak. Ay nagalasin ti ugalin. Makasarasarak kantungatan iti kasta nga aramid mau. Oy, Marimilian, si kamot day tamasabat ka, oh. Naggapuam. Awan bibiyang maud no sa dino tinapanak. Apay adamagam, tapno adamanan ichismis mo kanya. Ha? Ay, day. Awan inchis-chismis ko kan ka, Marimilian. Ay, awan panawon ko makisarsarita kan ka. Ditakan, di ka kaya pakasarita. Che! Ay, Marimilian, mabit lang. Apa yun? Anya ti basol ko kan di Marimilian. Hoy, Ana, dumagas ka man pa dito tersinak, ah. Saan nana? Jak kaya ti gumatang dita tersenam. Apay ngay. Inakon, awan oras ko ang makisarsarita itikas kada kayo. Apa yun? Anya tinagbasulak ka ni Ana. Apay adi inak kaya takasarita. Awan ka no oras na makisarita kanyak. Awan mo't amok ama di nga inaramid ko kan Kwana. Nay, Marikwanang, nakatapaya ka, mate. Apay, anya ti parikot mo? Ay, pampanunutek lang no anya tinagbasulak kada Ana ken Marimilyang. Taapay meten akas laadda madi nga inaramid ko kada Kwada. Ay, kat no inistoryam ka no nga men, ani Marimilyang kat naki-boyfriend iti agnagan iti Aklew. Aklew? Anya day tanagan? Kasla italaang nga mangagaw. Ay, jak mo maray.
Basta kasta kano ti imbagbagam. Anak ki boyfriend ni Marimilyang iti agnagan iti akleo. Ay awan imbagbagak akasta. Ken maysa, anya nga iti bibiyang ko no maki-boyfriend man ni Marimilyang. Ay awan bibiyang ko, biyag na dayta. No kasta. Ulbod dagit imbagbagan ni Marituyang kan ni Marimilyang nga imbagbagam kanaw. Awan imbagbagak amadi maipapan ken ni Marimilyang. Ken maysa, pulos asaan ni pagsaritaan ni Marimilyang. Uno ora asino man. Ay, tadyak kaya ti kasta. Narigat ti makabasbasol, maray. Ngam, mas dawak, tadagayam kasta aparikaw. Ay kahit, anya nga rod ti aramida, maray. Payabak da Marituyang ken Marimilyang iji barangay hall. Tagsasarita kami ijay. Huwag gayam, inakasarita ni Ana. Taapay nga oray iso katliklikli kanak. Mga no pinadpadakis nakmat ni Marituyang ken kuana. Adda posibilidad na akasta, maray. Ngamen, kanayon ni Marituyang ijay balay daana. Nasaya at adda tayo amen. Adda dagiti kakadwa kakagawad kanda dumapay. Tapno denggan dati pagsasaritaan tayo. Ken adda akmat ditoy amakidengag. Ita, kayat ko nga umuna ni Marimilyang nga agsaaw. Kalpasan na agsaumat ni Ana. Kasanumot nga men, kagawad kwanang. Kat ko na ni Marituyang, nga imbagam ka nga aglalalaki kat aklew tinagan jay lalaki. Ni kaanuman, jak inaramid ti kasta. Kat syakmat, imbaga kano ni nanakwanang, aga po iti boyfriend ko kat nagado ti utang ko. Tapno lang ada maitid ko iti boyfriend ko. Akayat na asawan, kukwartaan naklang ti lalaki. Ita, Marituyang, anya ti makunam. Ala, sung batam dagiti imbagbagada. Adda ka di kasta asinasaritak maipapan kadakwada. Adda mo! No adda. Sige, ibagam no anya nga aldaw, no anya abulan, no anya nga oras. Kan, no sa dino, tinangibagaakan ka. Ijay tirsinam Adda ka di ebidensyam, akas tati imbagbagak, ipakitam. Kat no adda, pues, agmoltaak iti may sa baboy ang mapartay. Kat pagsasangwan dagiti opisyalis ti barangay, kan dagiti umay nangimatang iti daytoy a panagtutungtong. Ha? Ngam no awan maipakitam nga ebidensya, akas tati sinarsaritak, maipapan kada Marimilyang ken Ana, pues, sika ti agmulta. Ha? O anya, adda ka di maipakitam nga ebidensya, Marituyang, apinadpadakos ko da Marimilyang ken Ana. Ay, kwamaray. O anya, adda ka di ebidensyam, tano awan, talaga asika ti agmulta iti may sa ababoy. Ay, di ka lang matitigra. Namulta ka man nun, iti 1996, gapo iti kasta nga ramid mau. Itata 2025, mamulta ka man ay. Ay, kwa ba daw? Agin lalaing mo na jakwa ng baak. Ala, sulbaram na itangay naramid mau. Awan bibiyang kulitan. Ay, badaw. Ay, ila ko mong dagiti kalding mo. Tapno adda paggatang ko iti babaw. Anya, ay bitugang kantupay, salbag ka. Ay, badaw. Pangalaak ngay iti babaw. Ay makamu ka. Awan bibiyang kuking ka. Katapno saan ako na may raman. Pumanaw ako dito'y balay. Inakang naay, di kalapaw, iji bangkag. Naimbagay na natal natin, panunod ka. Ay, badaw. Tulungan na ka di. Ay, makamu ka ni tibiyag mo. Awan bibiyang kuking ka. Tangay awan mo't manaknaka mo, abakbakitan. Ditagan! Marimilyang, pangaasim ka di at patulungan nak. Tasaanan na patuluyan ni Marikwan ang timulta. Saan ang mabalain? Noan niya tinapagsasaritaan iji barangay hall, iso ti masurot. Kan maysa, nagdinamagang ti panang dadaal mo kanyak. Nakababainak iti kasta nga inaramid mo.
Kat tapno mapunas day ta sinarsaritam. Naskan amamulta ka. Nga maray, ay ikwa nga main. Ginurak ni Marikwanang. Tagayam, aramid mo laang ti amen. Ala, agmulta ka. Tapno agnakam ka. Agnakam ka abak-baketan. Awan bibiyang ko kan ka, nana. Ti may sapay adakas na. Nagdinamagan asya kat pagkukwartaan naklang ti lalaki. Tadayta tinapan mo inwarwaras. A pinagparang mo ang nagtao dayta kan ninanakwanang. Tagayam, sikat tinangar-aramid. Ay, kwa ana. Awan pagmultak ababawi. Remedyum saan na mabalin adi ka agmulta? Nasken nga agmulta ka, nanatoyang. Tapno agnakam ka. Inikanda ka iti 2 weeks. Amang iremedyo iti multa, Marituyang. Ay, mabalin ka day nga ibabawi mong timultak, maray. Ay, sana balay. Agbalbaliw akaw. Gaputad di mo kaya ti agbayad iti ado nga utang mo dito tersinak? Pinadpadakes na kon? Tapno laang ado ti makigayam kan ka? Ay, kwa maray. Ay, agkumari tamad. Iso apakawanan na kuman. Ay sana mabalin, agmulta ka kidain. Taday ti maiparbang itikaskan ka. Ay, pakawanan na ka di Marikwanang. Ay, sana na maulit tayo. Sana na talaga. Ala, nanatoyang. Agpakaasi ka kini kagawad kwa nang tabarang kaasyan na ka. Agnakam kamot nga taitan. Ala, sigay! Ditan, tinagyipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.